салому алейкум дӯстони азиз, чӣ хеле мебинем? Мо дар магазини Realphone қарор дорем. Видеоро то боши тамошо мекунем ва якта лайк мемонем. Ирӯз обзори навбатии мо боша телефони Honor X9C. И телефон нав буромадаги 5G дар комплекти ҳама чиз аст, чӣ хеле характеристика дорад, чӣ хеле памят дорад, нарх чӣ аст, ҳамаша подробно мефаҳмонем. Рафтем. Телефони Honor X9C. И телефон 2025 буромадаги X9C 5G. И телефон ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хеле процессор дорад, памяти чанда, дизайнш чӣ хеле. Ин телефонро кушодем, гирифтем. Телефон кругли экран дора, сета камера тестичка, основной камераш 108 мегапиксел камера, 6600 мАч батарейка. И телефон экраниш боша AMOLED 120 Гц кор мекунад. Чӣ хеле мебинед, отчетка палец боша дар рӯи экран. Селфи камераш боша 32 мегапиксел, стереодинамика дора, болову поён мехонад. ҷои зарядиаш боша Type-C, дута сим-карта мебарад. И телефон мо 1 сол гарантия метем, беғарз 1 сол гарантия, просто шумо да ята беспроводной 1500 рубла. Наушник просто шумо да подарка. Дар комплектация телефон чӣ дохил мешавад? Дар комплектация телефон ҳастай прозрачный чехол. Прозрачный чехол мешава, блоктени 45 ватта мешава, оригинал ай компания Honor ва кабели оригинал. Нархномаи и телефона метавонед дар описание бигзарен. Telegram, силкаи Telegram канала мондагӣ. Нархи ҳамин телефона ҳозир санамон боша. Хоб 18 феврал ҳамин рӯз нархи и телефон боша. Хоб 26000 роннаи, так что успетнен заказ кунед 8 ба 256 тага. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорем. То метротона доставка мекунем, фора через почта рӯй мекунем. Тоҷикистон чӣ хел доставка мекунем? Тоҷикистон а 1 рӯз то 3 рӯза хоб получатш мекуна, рӯй мекунем, а 1 рӯз то 3 рӯза мегиранд, получатш мекунанд. Нархи доставка то метротона рӯй мекунем 300 рублай, пили доставка через почта ҳам 300 рублай, Тоҷикистон боша 700 рублай. Так что успетнен заказ кунед. Дар рӯи экрандаги номроро занг бизанед, оператори шумо да оперативни ҷавоб метиҳад.